Halage. Tanya ini na pakamalo ada bakawera da tathiguana tathigua lelela ta si cherpaba tathigua ti paine na pakatiba da pakana huba akte le pele le rulete da pele di sole pele to ta pidama da di sole awe kewe pele to da citizen shape pele interview da thigua ne awe pathigua da arkele pathigua da naminesa thigua da na Komin kogo si kwa weda baka weda do na sani sala si kwa weda baka da do na kwa hipoka poge si kwa baka do o heta lota kle si kwa we ta si kwa ne o glu no akone akeble kepo da le pale le rule te pale to ta ma do pakati basika pe pale to city se she tipo ka po pale interview da lon kana hu basika akone do me clue da do pemila le pipo we po ke hegi bada kakana kamalo ko no. Are you ready? Nakatosa Willia. Are you ready? Let's get started. Perke satala. Let's get started. Question about your eligibility. Tati kwa mbaka do tale akreba do nanane ba. Tale eligibility ni tarakale akreba do na nane ba. O do na chane puna. How are you eligible to be a citizen? Ne kreba le ke to ba ti po ko po di le. How are you eligible to be a citizen? When did you become a permanent resident? Ne ke to pa u ge sok le ni lam ni le. Do kalau ate da where did you become a permanent resident? Tale aweda become a permanent resident ke da di tale ne he o ge sok le kod bi len le ge sok le chani na. Me me le ko USA de ne he o ge sok le ko USA. Na tale when plan ne awe si kwa da ba na ba na pe di me si kwa da ta sek do ni la chani la na. Ako ni do le pa nya klo ne patu lo ke kham nya le pa nya klo ne te wada ne ke tho pa he o ge sok le ni lam ni le na. When did you get your green card? Ne ba ne ko go la le ni lam ni le. Where did you get your green card? Ne ba ne ko go la le ni lam ni le na. How long have you been a permanent resident? Ne ke tho pa o ge sok le si li le. How long have you been a permanent resident? How did you get your green card? Ne ba ne ko go la di le. Do the blood ko pete si ko le ne ba ne Greek card di le na. Do akwe we da le how did you get your Greek card? Who sponsored your green card? Mata so thwe ma sana ko go la le. No ko ne edo si da ne khamya de thale ne ko go la ka ne ko ne mimta ma se ko na le di ne po no. Who sponsored your Greek card? Next questions are information about you, such as your name, age, social security number, date of birth, and country. Ta si kwa sunya da pa ne ta ge ta klo ba ka we da do. Nami Thani Sociology O Plemuni Tiko Do Tale Awe Social Security Number ne takwe piole SSN Do Awe ne kwe dale kalwa klodi na. Next questions are informations about you, such as your name, age, social security number, date of birth, country, naminatha, oath, play, thani, social nogi, o pleminimiso, tiko. What is your current legal name? Kei tapapanonami dile. What is your current legal name? Đó là legal name nè khám nhá tập bạp nó mi nè khám nhá nè mi khai nè ủa đã lơ
ta khale pula len hi ne khom me le ke da na kho wa pu me ne ne mi o cha ne na khai ta pap non mi di le na What is your last name? ne mi akater ple ne di le what is your last name What is your first name? ne mi akhoti de ple ne di le what is your first name What is the name that appears on your green card? mi le a o le ne kho go la a pho kho ne di le ano ko ne e do si we da mi le a o da le ne kri kha a pho a lo ne mi di le mi di kha ne di le cha ne po no do a kwe we da what is the name that appear on your Greek card Have you used any other names since birth? sa tho le no ple ne su mi a gu aga o ple ple dia do kolwa kwe we da le have you used any other names say birth Have you had other names? ne mi aga o ple ple have you had other names Have you ever changed your name? ne so te le ne mi te bla bla have you ever changed your name Do you want to change your name? ne ba sa so te le ne mi do you want to change your name do blot ko pa si kwa na chai o si kana do you want to change your name ne ba sa so te le ne mi na What name do you want on your naturalization certificate? ne ba sa ne mi le ne ti pho ko pho li sa a lo di le na a kham ya le li sa pu ne ba sa wa da le ne mi di le na do a kwe wa da what name do you want on your naturalization certificate What is your social security number? na social anogi di le do ta le social security number ne ke da di ta le ke wa da na ta bi ta be anogi kana a ko ne do a kwe da di na what is your social security number What's your date of birth? no o ple mini mi som ni le do ta bla ko te le no ple mini mi so di le na do kwe le ko wa ko what is your date of birth What is your country of birth? no o ple ti ko menu le do no ple ti ko menu le ne kwe le ko wa ko di na what is your country of birth Where were you born? no o ple ta la phele do e do si ta ne no ple ta la ta le phele na do kwe le ko wa ko where were you born Where are you from? no o he phele do ko wa kwe da le where are you from What is your country of nationality? na ti ne ko ne pa klu me menu le do tai ne no ko ne e do si kwa wa da le ne ke da ne ti ne ko ne pa klu mi di le pa te da do de so we pa ke pa nya ne po he le ko pi yo do pa klu mi le pa ke nya ke ye nya ne po na do tai ne kwe da le ko wa klo what is your country of nationality Are you a citizen of any other country? ne me tipo ko pho le ko gu ga ut kha kha dia ano ko ne do te wa da le ne me tipo ko pho le ko ga ut kha kha o ko ga ut bi bi dia cha ne pho na do a kwe da le ko wa klo na are you citizens of any other country